Ndeta wa kigogo-ini nigutuika muthuri umuthi na njira mundu wothe utari na mutimia mundu wothe urega kuoya responsibility yake ndimwone ti uri muritu muno bata no kuiguithia bebi umeiguithie wega no kameikiria mistari ya miagiriru no ndukana mionie stone face kiria giothe agwitia ukamihe nigetha ikaingira box eni na noguo nie njikite mundu uyu ona turikitie gwika uhiki munene uguo no agwika giconoko ta kiu kamaka riu ri ndona wega ti mwanike riu aconoku na riu ni weka wega muno ni kumwanika undu riu nituge tuirekite ri giconoko riu ni kiambuma thutha ti hindi ambiriria no gukira ndirakirite nyone kana ni agucenjia koguo aturite aguthakite riu nindironithia atiriri igana ni cigana ni ngumira ndakundika mathayo ri na reke ngwire riu ni hindi woete step njega muno wa njohi atuire aithiire hoi ya kumira na kwiyaria riu ndeyaria biũ tondu riri mundu uyu rira wamuhikirie ndwamuhikitie wa jeshi ari wakwa ai wamuhikirie mutumia waku no mugika uhiki munene muno kamaka giconoko na ndagio gutikira advantage kuna ndagio gutikira advantage ati ahane ta areka ona riu thais mutumia ucio tondu igwa muthuri ucio muhikitie ena mutumia ungi ri no mero no kare kondetu hau ikare kondetu kwa social media ndibari ni arekiri ati ni gakire online ona tire bari urekondaga ni makoragwo me live baigwa gatiuga atia karauga atiriri mundu ucio wa nduthi ena mutumia ati na bado riu akoya mutumia waku nena mutumia wake riu atuike wa keri riu ni ndigitwo gureke ndio hakengai Kenyans mamakite muno wa njohi witu marauga atia ngai uyu na niguo mokite mari ingi biũ ni maramaka muno makarogoria ngai mwathani wa njohi na ni mundu uri utari maundu na nduri oru na nduri niki gigutuma mutumia ucio amwike uguo matharau moru muno we no ucokie mutumia ucio taru thaici ugwe kwanikwo Kenya ngima ati angihana ta hera no itikire kumucokia ndagicoka tondu nona nioetwo na tii maundu maria mekite nona after a breakup mimi I'll never be quick to judge a woman niyo ndie ndatengera ku judge mutumia tondu hingo ciothe ngikona muthuri ari wa mbere ukamenya story yothe ni maheni wanaume wanajua ku seek sympathy sana na tondu wa Njohi ni aramenya ni akuiguika na ruo na ni oikaine muno nikiarahiuhire kwaria lakini kesi zingine mnafaa kusolve haona dino na kesi afati kurehe mitambo unaibisha bibi for no reason na unajua wewe ni narcissist kama wengine wakirwo muciĩ ni aciari we utaragwo ni kama wewe you don't have a brain of your own not only wamenya ni ule igweta ri unaamka kupayuka ndio tukuhurumie na no wanda hata sikushindania ni tena igweta saidi ya mutumia hata sikusikia kama wa Njohi anaongea kitu tare gukugara akuga nilijua tu is the problem mutumia ucio ari mamuthikiriria ile maturity kona huyo mwanamke tondu ona ndanetikira gupayuka like the rest amesema vitu zingine watu kama wanataka kujua sana mamukore si vitu za kuleta social media mutumia ina maturity muno na wathikiria story yake ukaigwa Njohi is the problem na igusho the in-laws magikambia ugwakira muci in-laws mabia kuga nyumba yaku mabia gutaraga murume gukamenya gocio muciĩ ni muthiru anza tu kupanga virago utoke igusho the ungikaigwa nyina kwaja ni wi urauga to make the matters worse guku nginya ithe most of the homes kule wigwa kwina break up athuri ingi nio marugama na muciĩ especially on the father side unapata baba huyo mwanaume ana try ku reason nawe no ukikaigwa handu nginya ithe ni ingirira hata ndiye anakuambia utatoka abia tu kufanga kiria mirigo yaku ume jua tu kwa hiyo boma una lako nilijua tu he's just a narcissist like the others na go seek sympathy au kapa yuketi ore atunyirwo mutumia